Bafowethu ake sithathe ithuba sibingelele kuphi nakuphi la kufinyelela khona iphimbo lika Andile sila kwi-Andile Online TV. Igama lami ngingu-Andile ngingokwanxumalo. Bafowethu sikuphathele indaba ezimnandi njengoba ubona ukhuzani, ubona umthandeni, ubona lapha no Big Zulu laphayana ngeweekend bebe lapha endaweni yalapha eNewcastle la igcokamelisha khona elifike lenza into evezele wonke umuntu ukuthi umculo kaMaskandi bafowethu noma impi yomculo kaMaskandi bafowethu yinto le iwumdlalo akusiyo into serious bafowethu la igcokamelisha khona elifake khona ivideo la belibengelela khona abaculi bakaMaskandi bebonke okubala nembangi yakhe ukhuzani kanye naye laphana uBig Zulu njengoba sazi ukuthi ke umdlalo weinsizwa laphana zike zithi ungcwekana eingomeni lapha okwenziwe igcokamelisha ke kujabulise abantu abaningi abangabalandeli bakaMaskandi kanti nokhuzani uke wafaka ipost ekhombisa ukuthi ubingelelwe umthandeni bafowethu kuthini uPaul wakho ngalolu daba.